Vreme je za kulturu i umetnost. Ja sam Ivana Milenković. Ostanite sa nama. Počinje Kulturni dnevnik. Iz sadržaja emisije izdvajamo Notre Dame, dan posle požara. Koncertom u Kovačevoj zadužbini završena je srpska turneja Barcelona Gypsy Balkan Orkestra. Vodimo vas u Napolj na izložbu Caravaggio. Istražujemo šta je sačuvano posle požara u Notre Dameu. Nakon što je požar u katedrali potpuno ugašen, vatrogasne snage izjavile su da je potrebno da prođe 48 sati da bi se procenilo da li je sačuvana konstrukcija jednog od najboljih primjera francuske gotičke katedralne arhitekture sada stabilna. Centralni toranj je srušen, a 2/3 krova je uništeno. Ipak sprečeno je rušenje jednog od glavnih zvonika. Ovo je veliki gubitak i za svetsku kulturnu baštinu, jer je reč o zdanju neprocenjive vrednosti. Konstrukcija je sačuvana zahvaljujući vatrogascima koji su ušli u severnu kulu i sprečili širenje požara. Drveni delovi koji datiraju iz 13. veka su izgoreli. Veliki deo umetničkih dela i verskih relikvija koje su deo ne samo francuske, već i svetske kulturne baštine sačuvan je od požara. Dela se sada nalaze u Gradskoj skupštini, a planirano je da se u narednom periodu čuvaju u Louvru. Ipak i dalje nije sigurno da li su sačuvana dela velikog formata. U toj katedrali se čuvaju velike riznice. Prvo je sama ona riznica zbog svoje konstrukcije, zbog svojih ukrasa, zbog svojih reljefa, posebno zbog svojih izvanrednih vitraža. Zatim tu su darovane slike, cela istorija Francuske, možemo da kažemo, bi se mogla prepoznavati preko onoga što se tamo nalazi. Tu su hodočasnici donosili svoje stvari. Veliki broj dela i predmeta od neprocenjive vrednosti iz riznice sačuvani su od plamena. Među njima je Hristova kruna, veliki vitraž, oltar i orgulje koje su oštećene. Šteta je velika i bit će potrebno više stotina miliona evra za rekonstrukciju. Pored Hristove krune od trnja sačuvana je i odora francuskog kralja Luja IX. Svetog iz 13. veka. Katedrala je po rečima Irine Subotić kao temelj civilizacije potrebna celom svetu, a rekonstrukcija ovakvog zdanja može da traje i nekoliko decenija. To se ne može brzo uraditi. Nova tehnologija može da pomogne da se vrati lepota. Znaćemo da je jučerašnji dan, jučerašnja noć bila noć tragedija koja se neće zaboraviti. Francuski i međunarodni stručnjaci procenjuju da će za potpunu obnovu zdanja biti potrebno mnogo godina, možda i decenija rada. U Kolarčevoj zadužbini održan je koncert Barcelona Gypsy Balkan Orkestra, čiji poseban zvuk nastaje povezivanjem muzike kulturnog nasleđa Balkana i Mediterane. Postala je tradicija da sa prolećem u Beograd stignu i članovi multikulturnog ansambla, ono koji budi veliko interesovanje publike širom Evrope. Nakon Užica, Čačka i Novog Sada završava se još jedna srpska turneja Barcelona Gypsy Balkan Orkestra. Nove pesme, stari snovi. Mi smo, naravno, posle prošlogodišnje turneje, pa smo radili po celom svetu, smo se malo 3 meseca povukli u samoću, da kažemo, i ispremili neke nove pesme, neke nove vizije, nove aranžmane. Možemo da kažemo da je orkestar multidržavni. Uz Kovačevića Barcelona Gypsy Balkan Orkestar čine i španska pevačica, katalonski klarinetista, italijanski harmonikaš, francuski gitarista, perkusionista iz Grčke i ukrajinski violinista. Sve to kao veza, da kažemo, kao da si u braku. Čovjek ili sazreva ili to nema budućnosti. Znači, najveće sazrevanje u stvari je da prihvatiš ono koje je pored tebe sa svim njegovim načinom razmišljanja, pogotovo što smo mi zaista potpuno različiti svi. Specifičan pristup muzici rezultuje specifičnom muzikom. Uz to, različita nasleđa članova orkestra čini da ih smatramo modernim nomadima, muzičarima koji svuda donose veselje. U kući Đure Jakšića predstavljena je knjiga Kafanski tribunal, revizije presuda autora Jelice Novaković i Svena Petersa.
Dopunjeno izdanje na srpskom jeziku dokumentuje promene u beogradskom kafanskom životu u periodu od početka 21. veka do danas. U vreme kada smo započeli istraživanje, New York Times je objavio članak pod nazivom Beograd, grad greha, u kojem se navodi da je Beograd evropski New York. Počeli smo da obilazimo kafane i tradicionalne restorane koje ljudi posećuju prvenstveno zbog specifične atmosfere. Tada smo shvatili da su ova stara mesta veoma ugrožena. Sa ovim fenomenom prvo je upoznata čitalačka publika iz Belgije, koje je 2006. godine predstavljeno prvo izdanje. Jedno je pisati za stranu publiku kojoj treba objasniti mnoge stvari koja i ne zna praktično šta je to kafana, a drugo je to pisati za domaću publiku koja, pogotovo onu stariju koja itekako zna šta je kafana. Tako da ovo nije bukvalni prevod, ovo je više prepev. Neka od pitanja od kojih autori polaze su i koje su stare kafane preživele i kako, prolazili Beograd kroz fazu berlinizacije, da li je jugonostalgija prohujala i šta je zamenilo nekadašnji bife. Izložba crno-belih fotografija Helge Paris, poznata je po portretisanju svakodnevice istočnog Berlina i istočne Nemačke, otvorena je u kući legata. Obični trenuci i život ljudi iz skromnih sredina osnovni su motivi fotografija Helge Paris. Priče i iskustva ljudi iz zapadnog Berlina i istočne Nemačke od 1968. do 1996. prenosi njihovim držanjem, pogledima, gestovima. Radila je u crno-beloj tehnici, verovatno da bi naglasila sivilo sveta koji je okruživao. Imala je poetski, blago-melanholičan stil i tako je dočaravala okruženje pomoću svoje kamere. Iako je završila studije modnog dizajna, Helga Paris postala je hroničar svog vremena u crno-beloj fotografiji. Teme su raznolike, od pobunjene mladeži, atmosfere u kafanama do odnošenja smeća. Čitavu seriju posvetila je portretisanju gradova i ljudi koje tretira na sličan način, što njen stil čini izuzetnim. Helga Paris član je Berlinske akademije umetnosti. Osim slika iz istočne Nemačke, posebno su uzbudljivi portreti sa putovanja u Transilvaniju sa početka 80. godina. U Studentskom kulturnom centru dizajnerka Fiona Sinđelić-Stefanović izložila je seriju radova koji su definisali početak njene karijere, a u fokusu je stolica. Jedna od njih, sa potpisom Fione Sinđelić-Stefanović, našla se kao jedini komad nameštaja u prostoru Muzeja za urbanu umetnost u Berlinu. Sabiramo utiske i o novoj predstavi Nečista krv u Narodnom pozorištu. Polazeći od romana Nečista krv Borisa Vastankovića, dramaturškinja Maja Todorović u prvi plan scenskog teksta postavlja melodramsku liniju radnje. Na tom putu se uspostavlja kritički odnos prema nasilju patrijarhata i klasnim sukobima. Stilizovana režija Milana Neškovića ovde je svedenija i funkcionalna u pogledu puštanja emocionalnosti u prvi plan. Vranjanski govor je ukinut u skladu sa opštim savremenim pristupom. Sa druge strane, dramaturško-rediteljski postupci nisu uvek dosledni, što dovodi do odsustva značajnskog i stilskog jedinstva. Na primer, previše nagli preokret u odnosu između Tomče i Sofke. Nakon što Mita od njega traži novac, nije dramski uverljiv. Motivacija tog postupka nije dovoljno opravdana, što je slučaj i sa Markovim samoubistvom. Stil igre nije ujednačen, kreće se između realizma i stilizacije, više ili manje uspešne. Nastup Nenada Jezdića u ulozi gazda Marka nesporno je komički atraktivan po sebi, ali ne pripada organski ovoj predstavi. Ide mimo lirsko-tragične suštine Stankovićevog dela. Takođe, veliki stilski raskorak stvara odluka da mladog Tomču predstavlja premalo dete. To izaziva komično, skoro parodično dejstvo, čemu nije mesto u ovoj predstavi. Jovana Stojiljković kao Sofka uspeva da psihološki uverljivo iznese senzualnost i živost. Sa druge strane, primetno je odsustvo fatalnosti u njenoj pojavi. Uprkos navedenim problemima koji povremeno stvaraju stilski i značajnski nesklad, predstava nalazi put do gledalaca zbog jake emocionalnosti. Postignut je opipljiv utisak o tragedijama patrijarhalnih i materijalnih diktata. U Napolju je otvorena izložba Caravaggio, u čijem je fokusu 18-mesečni boravak velikog slikara u tom gradu.
Izložba u Napolju obuhvata 2 prostora, muzej Capodimonte i crkvu u okviru zdanja Piemonte, gde je Caravaggio naslikao prvo delo kada je 1607. bežeći iz Rima zbog smrtne kazne jer je okrvavio ruke, došao u Napolj. Fascinantna slika 7 dela milosrđa, gladnog nahrani, žednog napoj, siromašnog obuci, putnika primi, bolesnog i zatvorenog pohodi, mrtve sahrani, moralna je i socijalna vizualizacija empatije inspirisane evanđeljem. Posle više vekova u muzej Capodimonte vraćena su na kratko Caravaggiova remek dela nastala u Napolju. U simbolično tenebroznom prostoru posetilac se suočava sa inkarnacijom prokletog umetnika koji objedinjuje nasilje, egzekuciju, realnost i slavu. Dominira serija slika sa istim motivom. Saloma sa glavom Jovana Krstitelja, umetnik mu je pozajmio svoj lik, iz Nacionalne galerije u Londonu i Kraljevske kolekcije u Madridu, kao i remek dela Bičevanje Hrista, jedna slika pripada muzeju u Napolju, a druga muzeju lepih umetnosti u Ruanu. Caravaggiova slikarska tehnika potpuno se menja. Izuzetno je brz, a dela odišu snažnim, dramatičnim nabojem i patnjom. Slika Hristovo raspeće savršen je primer uzvišenog patosa na prelepom licu Božjeg sina. Caravaggiova slikarska tehnika potpuno se menja. Izuzetno je brz, a dela odišu snažnim, dramatičnim nabojem i patnjom. Slika Hristovo raspeće savršen je primer uzvišenog patosa na prelepom licu Božjeg sina. Izložba poput ličnog dnevnika razotkriva nemire, crne misli, preispitivanja zrelog Caravaggia neposredno pre misteriozne smrti. Možda zato instinktivno antihriste slikarstva u neprestanoj borbi sa svojim demonima, delima nastalim u Napolju, Caravaggio vapi za oprostom, nudeći na tacni sopstvenu glavu. Iz Napolja za Kulturni dnevnik Marinela Ražnatović. Povodom izložbe Promenljive slike pomeranje viđenja, koja je do 20. aprila otvorena u galeriji Williamsovog umetničkog centra na koledžu Lafayette u Istonu u Pensilvaniji, gost Kulturnog dnevnika je multimedijalni umetnik profesor Čedomir Vasić. Dobroveče i dobrodošli. Otkrite nam šta sve sadrži ova izložba simboličnog naziva. Radi se zapravo o radovima koji predstavljaju razne istorijske događaje, ali su obrađeni na jedan način koji ih čini dvosmislenim ili promenljivim. To je nešto s čime se ja bavim već dugo godina, a svoje najkarakterističniji oblik je dobila pre 10 godina u formi lentikulara. Dakle, specijalne tehnike koja omogućava da se jedna slika, odnosno na jednom predmetu, na jednoj slici vide više slika. I upravo ta ideja promenljivosti slike koja nastaje usled vašeg kretanja ispred slike, posmatranja iz različitih uglova, jeste bio razlog za ovaj naslov, a istovremeno je bila vezana i za konkretne događaje vezane za istoriju kako Amerike, tako i Srbije, ali i nekih drugih zemalja. Recimo, jedna od slika predstavlja krunisanje Napoleonove u crkvi Notre Dame, koja je ovih dana vrlo u žiži našeg interesovanja s obzirom na taj tragičan požar. Ovo je velika čast jer su upravo na tom istom mestu izlagali i čuveni umetnici kao što su Frank Stella, William Wegman i Kristo. Pa kakva je bila reakcija publike na vaše radove? Pa s obzirom da sam ja bio pozvan od strane Saveta galerije, a na inicijativu profesora Ide Sinkević, smatram da su oni u tim radovima pre svega videli nešto što do sada nisu imali prilike da vide. Na taj način bili su im zanimljivi svakako, a ono što je zanimljivo je s druge strane činjenica da su se u dobroj meri identifikovali sa tom idejom promenljivosti slika i to čak i sa onim temama koje su naravno njima jako bliske, kao što je recimo Deklaracija nezavisnosti ili susret Vašingtona i Lafayeta, slika koja se inače nalazi u zbirci ovog koledža, a posebno Washington prelazi Delaware Emanuela Lojca, jedna istorijska slika koja prikazuje jedan događaj koji se upravo desio u tom mestu Istonu ili pored tog mesta.
Tako da je identifikacija sa istorijskim kompozicijama bila bliska, ali istovremeno i razumevanje drugih ovih koji ne pripadaju njihovom krugu poznavanja istorije, kao što je recimo seoba Srba, i u kojoj su odmah prepoznali ono što je migrantska kriza, kretanje izbeglica, dakle sve ono što je aktuelna tema u našem svetu. U Americi ste boravili mesec dana. Kako izgleda naša savremena likovna scena u odnosu na ono što ste tamo videli? Pa objektivno treba reći neuporedivo. Šta to znači? To znači da je Amerika pre svega jedna ogromna zemlja, da je to zapravo kontinent i da su dimenzije u kojima se tamo razgovara i razmišlja značajno drugčije nego ono što se dešava kod nas. To ne znači da su teme mnogo različite. Znači ono što su teme intimne, lične, političke, društvene, dosta imaju sličnosti i kod umetnika u Americi i ovdje, ali je naravno realizacija, ostvarenja su nešto što je značajno drugčije upravo zbog te veličine zemlje, zbog odnosa prema umetnosti u kojoj se pojedini ljudi, kulturni faktori, brinu o tome kako će mlada američka umetnost da se nosi sa konkurentima iz drugih krajeva sveta, a mi se ovdje brinemo ili se ne brinemo o tome kako će mladi umetnici preživjeti. Najlepše vam hvala na razgovoru. Hvala vam. A vama hvala na pažnji. Gledali ste Kulturni dnevnik. Ostanite uz programe Radio Televizije Srbije.